Whiro I atu pa ia leo whaingaluenga tofi le tua o lo tuafi lea whata ma lea whata. Ia, whanaunga I mausi vingo le tua I tātou tāulanga I le aso ma le aso. Pais foi o tāpo inga na I tātou matua. Foi le pa ia o Samoa o Ntapau, pa ia o Ainga. Ia, mes foi ia o matua ma whanau. Pape voi no whawhiro I atu I le paia o le au whafonga ma le au mai mo mai I lunga o penga ta whai langi. Whea lava le tafa o le kelope o le whafonga mai ai talo I le tua I nei o atu. Le fisosoni le ngang paia I 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑 whalau tele I foi si le fia. Ia le tātou o langa tāpua I le tua. E pe un tātou vava mawai. Ke lale mea o e whafonga mai ai. Ia, whamanu atu le tua I lau whafonganga. Ni am nou tu ina mai. Au nā tua I se mataupu. O te loa tāla whengai mo le fui teimi ma le vai tau o lo tātou soifua mo lai. E mai se o le luluti mai. O le tapoinga ma le tapoinga, o le lotu ma le lotu, o le talitununga ma le talitununga. Ia e taua na mau foi le taita whawai. Ta te tūle le iai na I mawaa. E tali atu, e tusi foi, o le lolofi mai, o le ngalu. Pei o na pēsi ai tātou, pei o sungami, sau tāle inga ese. Ia le iale o mai tātou malama I le malo le tua. Ia mes foi le whangai uinga o le malo. Ia waine o tātou whime mea I pe tātou te pole pe atupu mai ia ni pe whea I tātou sawaninga. Me leo te whaftetele le au nanga pe le ia polokalama whasalalau. Ia o moa I foi se awa noa. Tai leo sunga maiko no le awa noa o moa. Ia tātou talo, ia o nā tau watuai leo sina whasoa mō tātou I nei fui au no moa. Tātou talo, le tuolo mātou tamā, mātou ole ma walau atu I ate oe. I nei e lofangia, tangata nu o si o mātou tunu. Whia lava o whafonga mai ai se Samoa, mātou walau o e te tū la whai ai lātou. Ia musuina I lātou e lo ngang pa ia. Ia mataitai I lātou tusa mali tonu o lau tala lei. Ia waine I whememe ai lo na whatutua. A o sa ili atu I ate oe. Manuia sa mo umai so se tafa o ke lope. Ia manuia au na lo tala whauto. Le ai tū ma le ai tū o la langi ona o la upu. Vai sauina. E la tau le paia maulunga e ala I lau whionga fola. Ia, whamanuia mai foi a Samoa atoa, mai tumutu maunga se I o lava I tinifu. Ia, anga lei ai lo mātou tamā, o le wala au lea, e ala I lau suafa Isu. Amene. Ia, to e whatalofa atua I le paia o tātou tunu Samoa. I lau whafunganga o le awanoa ma le lau tu ina mai. Whiwhai toi se whasoa I le mataupu o lo tele ina hitangi ai pe upui ai ia leo o unanga nei. E me sfoi o tula iei ngā luenga whawhawhiau pe ngā luenga fola.
o lo iai se whesese inga I lunga o nisi o taofi sili atu lana lotu I lo le lotu o le isi tangata. Sao le tapua inga a la tou se tapua inga isi. O le lotu sao ale iai la tou a se lotu isi. O le whesese inga lea. Se whanau no te leo proklama ma leo unanga. Ona leo whesese ai tangata lotu. Whesese ai mafua mai ai lunga I tai o tātou lotu. Sa ela forsanga sa mafua ai ona ili tatal to te leo tātou. Tunu mai se a leo whai lotu. Ona sa uta ua ele saule tua whaingi lotu. Saule tua toi fotai lo na malo. Pei foi na whale tonu le malo le tua le ulu I tangata. Sauni ai le tua leisi foi tangata. O ia lea o le aliu tangata. E sauina ia toi whatulai le malo. Ia e pitai pei ua uma iai se tu whale tonu o tātou tunu. Ia ma awhaina I lor por kalama me se au nei tau tala. Poi mai o le vai mau lalo au lotu. Le ai te le vai mau lalo I lotu. Tau tua nā mau e lau e kālesia. Tau tua nā mau e lau foi whiau. Tau si lau e kālesia. Pau le mea sa au tau mwhai so tuai. O nei ese le uinga o le upu e kālesia ma le upu lotu. O le whaliunga tātou na ese ai. O le winga ai o le kālesia. O vai ese mai whafo lalangi an sala ma le pongsa. A o le meo le lotu po le religion. Ese voi. A wha li liu nei wha pretani o le church. E leo mau ai le ano moni o le upu eklesia po le upu e kālesia. Na ang tangata foi o lo poto ma pese whale nganga. A bunch of people who get together, it's an assembly who sing sacred song and do sacred worship. Ai leo mau mai e le fatu o le upu. O le winga ma le ano o le upu. O ua wawai ese mai le pongsa ma le ngsala. Ai li liu e whai fina ngalo le tua ma la nami tonu. O le la tau whamamra matu sia vai tā. Ia e ua oso I fo ia e ngāli me fua whiwa aisi. Mea mese ale au whai lotu. Ia o nala la whai nai le tātou. Upenga ta whai langi ma le au whafonga mai me tā upuna. Le moa le o le au ngaote. Le moa foi le meo lo tā ula I e tāpu ai. I le nganga ma le whamaoni. Ia ua au manatu I nei awa nou maua. E lei lau sosoni atu. Ona o te loa tātou umai au auna le tua. E se au auna le iaunga. Mai hata ma mai uma. E mwhai anō whape atu nisi o professor. O nisi foi I ofo mai o le tuspa ia. Ua tauranga tātou si le fia. O lo iai le matau po le tuspa ia. E tauna sila toa iai tātou. E mau mai se fsasani le matau po le nei. Lenga le tele o lotu e whawai ma wha tutu I tangata. E leipol ma wha ingoe si lotu I ngoa isi tangata. E wha ingoe si lotu I ngoa o ni mea foi alo ta ua I tuspa ia. E ngā leipola ia lotu. Ai leil tātou ua I tulafono o tuspa ia. O tulafono o le ulua I tā ua o se mea. The law of the first mention. O le tulafono lea e lalo o le mtaupu e ta o le hermeneutics. So it's a hermeneutical law. E tau o le law of the first mention. E le law of second mention. When something is mentioned for the second time, e emphasize ai le tau o tele o le tau pulea.
It is important because we can see the value and the great importance, and that is the reason why they mention it for the second time. But the law first mentioned, when anything is mentioned for the first time, o le ulu ai tāua o se mea, e whawai le mea ngai ulu ai tāua le precedent o le mea ngā. When something is mentioned for the first time, it establishes a precedent of that thing. Mena nel te mga o e whatepa pe iai tātou. Ia ngā watu le ia te oe. Le aso e whina ngalo. Talo i le tua e whamala malama mai. Ia le tura whono lea. O le kenese luas fuma le walu. O lo iai le ulu i tāua. O le fale o le tua. Ma le whai totoa o le langi. The first mention of the house of God and the gates of heaven is in Genesis chapter 28. O le malanga i Akopo, na arue se mai lona inga, ai alu i o i le tuangane o lona tinga. O le taunu atu lea i le tuaoi, o le tuaoi o persepa a ngai panorama o lo iai le tuangane o lontina. Foi mai la le tala le tuspa ia. Taunu tonu atu le tama i le fiafi o ngā ngaifo le la. U fotua i mai le pongsa. U whimaua se me malolo ma moe ai. O na tango lea o ia i le maa, ua vae alunga ai. A o taoto laltama, ma moe, o ina, na whaali mai ai le tua. Na langona ai le siu fofonga o le tua. Na malele mai ai le tua i ana wholofranga. Ai maise, o ana whamanuianga. O le ulu ai tāua la al fale o le tua. O le kenesel na i losu malwalu. E mai na wala le tamanga moe. Whailanga miti. Na miti whai mai o le ape whai o oronga tumutumu i le lang. Ai vai e tua ai mai fo mai e angelu. O le whalinga na, o le mitilnga, o le ape whai e au le langi longa tumutumu. A leo mai e angeru whafo langi mo mai lalo toi o lunga. Ai mai foifo. O le tala le tuspai e lu taupu lea. Waala le tama. Nga whai mai lea, ai. O lea iei le tua i le menei au te leilo. Tango leo le tama i le whangusua au. O te tala le whangu. Ai sa sa e nungo le maa. O mai leo langa tala. O peteli le nei. O le fale le nei o le tua. O le whai to toa foi le nei o lang. O le uruai tāua ngā whale o le tua. O le uruai tāua foi ngā le whai to toa lang. O whea ngā uruai tāua ai. Uruai tāua le kenese. O le altala. O le tala whata tau le maasa alunga ai tangata malanga. Ia le leila. Ai tangai le leia la i le context o le tusi. E maise o lona wha malama la mang. O le ulua i fale o le tua. O le maanganga taoto ai ako. O le maalna. Na langona ai e Iakopo le siu fufonga o le tua. O lunga o le maalea. Na talanoa mai ai le tua i Iakopo.
O lunga o le maa lea, na au mai ai le whaalinga ia ia po. O lunga o le maa lea, na au mai ai whaamanuianga ia ia po. O lunga fo i o le maa lea, na iloa ia ia kopo le langi ua tala, ua awanoa. O lau fesosan, o le maa lea, ia whai ma ali e te lango ia i pōuma. A e ta oto, tautona, sa ili li tofa. No manu ma whatonga i le tua. Whaali mai lau fio i ate au, i lau malanga. Ia e te tala mai le whaitoa langi mai whamanuia mai. A e ala, ia mantua, whamanatu i le tua lau tautonga. O le alau tala sa whaile. O i sa e whai ai le tua, a whai e te tausia au i le alau te ui ai. Malau malanga o lo o waduai. Ma e toi whawhoi mai au i le nuu o tama, male manuia. O na whaile oe, mau o tua. O la ala tali e le tua, mai lo leo le tua. Ia kopo. O le ele ngai e te taoto. O te fo iatu ia te oe malau whanau au whanau e o i le tupulanga, ma le tupulanga, ma le tupulanga, ma le tupulanga. E au ngā tupulanga whamanuianga o maare. O la al maare. O i mantua foi maale e fai me ipe te ruentu la whainga e te funga whai whai. Maale. Le maale anga te tae e su le whasi maa ave ma teu i te tonu pe teru pe deposit i tonu pe teru. E whai elanga investment i leo langa o pete. Mantua foi maale o kefa. O kefa o le whasi papa nga te tae mai le papa lapo. Nei te iwa ngano. O le maale na whawai aile ka le sia isu. O te atia e lau ka le sia i lunga o le ni papa, i lunga o le ni ma. Mo tatou ia ua maua manoa e malanga i Israel, ua natsi le fia i lunga le mongo o liwe wharsanga i ai. Au tutonu le wharsanga ngai e le maa lea sa tatalo ai su i le mongo o 𝚗𝗚𝗏𝗡𝗏. Tutonu le wharsanga ngai e maanga. Nengo whai mai Yesu a ua whai loto alu whina ngalo. O i lo al maanga i tonu. Ngai tonu le wharsanga. Mo e ngai te al so i utaia. E mai se tātou o malanga ma tā whaunga. Te kilo lei maanga. O le maa foi lea. O lo whatali nei i eila langa. Pe yon tāu el tā nelu ma tāu pue lua. E il maa e li tofia e lima. E tā vale mai il monga. O lo whatali ngai tātou le maa. O la le winga o lauta. O le winga o lautala. O te whesoa soni e tua i le au MAPO LOTU, ma le au taulangi lotu, ma le au whiita i a te au onga o au whai atu e le isau i le atua e whaingi lotu. I le o le au nganansa o e le atua, he is not interested in religion. He is not a religious God. He's a God of a government. He's a God of a kingdom. He came to restore his kingdom, not to build religion. Mene o lo se e tatu, whetāua i e tatu, o ingoa o lotu, o tangata e ta yulu i e lotu. We take power and use it wrongly. Tātou whaongaina le pule lea, ma le malosianga lea.
tau te control i nai tangata i lo tātou manatu le finangalo leo le tua ia whaia lotu mai le ai oa. O le whasea tātou sila le lei. I le tula whono le urua i tau o le whale o le tua. The first mention of the house of God. O pe teli o le whale lea o le tua. And also the gates of heaven. A tau lai whamatala tai tasi mea. Nona i tiltilo o tulo lea. I le fina ngalo le tua. Fina ngalo le tua. E leo ngi fare 𝚟𝚑𝚡𝚗𝚎𝚘. E leo ni cathedral. E leo ngi fale tai 4 milionga. Ni ai, o le fina ngalo le tua. Ia e tū lunga ma. Stand on the rock. Who's the rock? The rock of ages is Jesus. To tele tangata e MAPO LOTU. Ai le fai al fina ngalo isu. E whetā ua i lotu. Ai leo le fina ngalo le nau isu. E lea wha moina ni lotu. I le tangata lea e aunga i ai lotu. O lona suafa o isu. Ai vivi i lotu. Vivi i ona o isu. Ai whai i lau lotu. Whai ona o isu. O la le lotu mon. O le ingoa lotu, le ai. Me leo te whai atu ai, whai ma leo whai wa. O e te waweti ngā, se e malama i me lea, tātou te tinga aina ai nei. O na o whasile tātou ingoa, o lotu na whai ingoa i tangata. Ai whai ingoa i si lotu, e whai ingoa i mea o le soifuanga nei. Whai ingoa i tangata na amata lotu. E whai ingoa i ai o lotu, ai lotu, ni ai. Tau tōna maore ma ai te tū ai, mai ta oto ai. Ai ta oto, au ni ngalo. Whatonga i le tū ai whaali mai o ia i ati oi. A whaali mai o ia i ati oi, tau tōna. E te mana o mia e whamamuia mai o ia i ati. A tāo ngai leo langa o tama lea. Luas fulu tau sanga o i oi tō ngane o lona tina. A te o tāl teimi e whai le tua, sau ngā toi fo i la inga o lau tama. Na fo i lea. O la lata ngai tilo ia. I le teimi ngā tu ua ailo na inga e alu i o i le tō ngane o lona tina. Na alu masasai, alu e lese mea. E o ai se teine le se teine lofo i ai wai kuluku toi pipelo le olanga. Alu e le maua se a vai. Ai luas fulu tau sanga o i o. Nga lua i lalo le tō ngane o lontina. O le luas fulu fo i lea. Na e te maua ai. Pe ova i fase fulu o na o le ngia i ta maloia kopo i on tutongi. O ina o tamaloa i le pipelo i whainga o totongi o Iakopo. Ma tau mwhai ina ia wheni mea o mga o mea ingi ma moe tustusi mangi a. E le ingi ma moe tustusi ngā o sipra e tustusi. Ia lewa mga o le li inga ia cheat foi i pe ole ngia i ia Iakopo. Ai tālo taimi whai meile tua, sau ngā toi alu. O whoi ngai lai tangata. Whoi maltele o awa, whoi maltele o auna, whoi maltele o tamau, a inga so se manu a lafu manu. O au auna, o awa, o palake, o whanau, o te rea tamalo. Pamata i leo se whaososonga te le ngā le whenga i nei ma tai o lotu. Sa saulau malanga. Sa le se mea. Sa saulau malanga. Sa tau ai sam. Taimi o tātou matua, tātou tua e lei se tupe. Posi ana i mea.
Aina o whamanuia le tua ia I tātou nei tūpuranga. O tele le oa, tele le tamau ainga, tele le tamai. Le taimi e toi fo iai, me whaatanga o le tua e toi fo. Tātou fo ia tu nei. O tele le oloa, o tele le tamau ainga, o whaintā o na whaatua oim whaavusenga le matapea pea I mea. Aina wa fo il tama. Tau nua tulor tama I me lea sa I suau I lungolma. Toi afe lo I el tama. Mo toi alu tama I me lea. Ngalu ea. Ngalu mga miel so sania le tua. Se tau fala I titi lo ngaulu o tele. Ngalu leise mea, ngalu leise tolua, ngalu leise lafumangu, ngalu leise ava, foi mai, le angongo I mea, nga telele o le ulu le tamaloa. Mai le tua afetasi I. Se iau te fasingo I atu le law of the first mention. What is the law of the first mention? O le papa lea, o le maa lea, na ngona I siu fongo ionga. O le maa lea, me loa ai wharinga o le apwhai. Ua pūl tumtumu inga o se sofa le apwhai. Ai ae mai foi ange. Ia mai le tua lalo mai le langi I tangata malanga. O le maa lea, na whaamanuia mai ei le tua ia Iakopo manan whanau ana whanau. O le maa lea na au mai ei folfolanga. O le whiau fie whasoa. AUA e te MAPO lotu. AUA e te taulangi lotu. E le aingi lotu ngi religion I le polokalama le tua. O le tua malo. He is a God of government. Is a God of a kingdom. Where there is a kingdom, there is a king. And it is that king. Tau tūna mau e te tau sia whale. Nā ngol papa ngā o le orotanga. Tū lungo le papa. Whai me uma o no Isu. Alofa I le kalesia o no Isu. Vivi o no Isu. La unga o no Isu, talai o no Isu, so se mea te whaia, ma Isu au le iai te le mwhaia. Whatanga le maana, e ua le wawao I ngō o lotu, ma tali to nunga o lotu. Tau te o ai se ori. Tā pua I le nganga ma le whamau ni na ua iloa. Ia e tū lunga o le papa o le ora tanga. O se fisosani ngā e tau whasoa. A tonu e fisosani nei mea lo tātou wāwao ai. Tua lewa tātou pisa I le mea. A lewa tele tātou pisa a lele I sao a tātou mawhawhau I mea. Whatanga mai oi. Ne fwoi sa au whatanga ina e au au. O te whamau lalo I le silsili ese. Matalia Yesu e vea ma papa o lo ora tanga o te tua I teimium. E leo le whasa. E leo le ngol lotu. Le ai alo malama lea. E le papa o le ora tanga. Manuia lau whafunga anga sa mo. Lofo mai foi le tua. Ia maua I tātou le whinangalo malama. Tā te wawa ai ai le taoto le whinangalo le tua. Po whetonu o iai. E mea e aon tātou tāpua I tua I a teia. Lea nganga ma whamau. Manuia tele lau whawhunganga. Tonu wei sisi au noto e talano atu sisi po kalama msesi mtau. Whawhai manau mia.
ai mol ni taimi fi fa so atuan tau pule o ngō leo wa whaisi vevesi dai titi o mea ia ala teital ngā whaso fisiri o kene se luas furwa ngā kene se luas furwa o lo ual pule tu la fono le ua tau o se mea I tu spaia. The precedent is in that chapter 28 where the first house of God is mentioned and the first gates of heaven is mentioned. Nā taongi tala gates of heaven po whai tō lang, tasir ngam tau te le. A whai o tala I le tua whai tō langi o na winga wāwa noi. O whainga access I langi langa lau tala moe. Tala mo lo ainga, tala mo lo tonu, tala mo lo tō malo. Heaven is open, the gates of heaven is open, where you can exit and enter anytime, where you can access to anything, because it is open. O ngā whenga tala I mena. Tilo li sei ono su whawhi mua ngā whi mai sei a lea tuai. A whiu mai I lalo se e sa sai lo langi. Ta tala lo langi. Tear your heavens up. Open your heavens up. Oi lo inga la langi. Oi lo inga whai. E whai lo ilo lea, e whai lo ilo mai. E sa saenga o langi I tum lea whai se whatanga lea ngilu sao. Lea I toi tilo I tonu. Baptisonga o tamaneanga masai langi. Ai nau baptiso ini Isu on masai leo langi ai lo atu le ngang pai e pisa I sulupe. Sa saya se malele mai si fonga, fai mai a si fonga. Lo atali pere nga fa longo ya. E leo fai mai o lotu nga. Mo li ngole o lotu sa. Ta po inga mo ina ni ai lo atali pele nga vai papa tu ai vai se mai to ai ne male nga to ma lunga ia fai mali te lango ia ai to uni ngalo ka so tai lang e sai le tu langi mo te re yo mea ne o masai le ie na mafu mai o mal mafu I tamane mai mo li mau le fai evangelia o le aso pong sai le au li tale tau mo pong sa ya pong sa le o le tau mu to ala ang fa pong sai le mo lulu le o mafu e tele au fau lia o le malolo la fa to le ua. E mai an mo le mau le fai mangani. O lulu le tua le ele mafui. Ona fa manga le tua le. Ai fa to I fo le ua. O le soa vai o le timu lea. Nga sau I le ao Isu. Ma momoli mai le toto o lona ao. Toto lona I tu, mo toto mea na tu ia I whao. Mo whatafe lea se I whainu. Le leo whafa manga il mafui e. Ma ina wa lulu il mafui e, o ele nga pito I lalo nga o mai wha pito I lunga. Au ele nga pito I lunga nga wha pito I lalo. Au au mai ele ia, se I whainu I toto lea. O le minute na inu ele lea I toto lea. Nga sa sae ai le ie. Ai vai sae no le ie, li sae mali inga le ie. It's a violent act. Sa sae lo neita, sa sae lo nga tota mai. Wa mo liu lo nga te liu. Au le ave wha mua tatu. Tapu inga moni lea o lotu mongi lea, o le lotu a lea, o lotu a lea. Ne ai. Tu ia sue alu e alu maliu. Ai wha tau lau
tapo inga I lau ngang tau tau Yesu. E rea vea. Tau tau o iai ngālau, lau atu. Ngā Yesu ngai alu. Awe maoe le Yesu ngipu. Ia o whasola nā mo tau. Tau tu nā mao. There is a law of the first mention in the hermeneutical law. You will see anything that is mentioned for the first time, it establishes a precedent for that particular thing. And the first mention of the word house of God and the gates of heaven is right there in Genesis. O le malanga I Yakopo, e ina pongia I le ala, mo se ili leo se me te oto ai, a ina ua lunga I le maa, o I ngā whaali mai ei le tua, ngā malele mai ei lona si ufonga, na mai ei ana forforanga, na mai ei ana whaalinga, au mai ei maana whaamanuyanga. O a mai leu malanga. O e pongia e lewa. Na maua la se me te taoto. O e taoto lu. O e taoto lau whiwhau. O e taoto lau fiolo mal mea ngā wa iloa I lau taitunu. O e maalea sa lunga ai ako. Whai maali e te lango lango ia. Manuia lau whawhanganga. O e sta talo. Le tua. Mangasi o mātou tunu. Nau I le ola e whaamau. Ai malau mia e whaamalama mai e lau fio. La tonu le mea. Ai whaafeo na mātou oi. Whaaftai ona e kālesia o lo alanga I nai le tonu o lau tala lei. Whaaftai au e kālesia o lo wawao ai liang sala. Whaila wame tonu. Whaaftai au e kālesia o lo langona ai le siu whonga o le papa lea. O le papa o le mātou o le tanga. Ia e whamanuia tere leo whaafonga e maise o lunga I le mātou porkalama. Manuia leo so ia Mike, ma leo au nanga nei. Ia manuia foi le tua, se o mātou tunu, whea lava, se vaenga o le kelope o lo o iai, ia whamanuia atu iai ala I lau fionga I nipo. O le tutalo lea, whamangalo so mātou whali tonu. Foi ni mea ua usea I uluma, whamangalo e ala I o suafa Yesu. Amene, amene. Ia, manuia I nipo lau sunga Mike.